Hi guys, so welcome back to my channel. Okay, so my name is Kelvin. Yes, today I will do unboxing one of the diecast that is Hot Wheel. Okay, so I already opened the first color one, and then this one will be the second variant of the model. Okay, as you can see, the title of today, so I will do opening a Hot Wheel. Okay, so later I will show to you lah, because I need to do the thumbnail. Okay, so before I start the video, I already start lah. Okay, so just a short introduction. So mana-mana yang baru dengan saya ucapkan selamat pagi, selamat tengah hari, selamat petang, dan juga selamat malam di mana sahaja anda tengok video ini. Okay, so macam saya bagi tahu tadi, saya akan buka satu Hot Wheel, yaitu Nissan Skyline. Okay, Nissan Skyline memang satu, nanti kita tengok. Okay, so yes, saya cuba buat video seminggu sekali. So mana-mana yang dah tolong support tu, terima kasih. Semuanya mantap-mantap belaka. Thank you very much guys. Okay, so hari ini saya akan open and review Hot Wheel Nissan Skyline, the Godzilla one. Okay, this one. Yes, this one. As you can see, the teaser of the last video, so I will open this Nissan Skyline GTR BCNR 33, or we call it Nissan Skyline GTR R33 with a Godzilla decal in white color. Okay, so I take a thumbnail for this video. Okay, this one. Okay, true or not? Yeah. Okay, so yes, as you can see, I have two type of card. Later I explain to you. This one is the US market one, and this one is the global one, the worldwide one. Okay, yes, very nice. I hope inside also very nice. Yeah. Okay, so before I turn to table, okay, sebelum saya beralih ke meja ini, so mana-mana yang baru dengan channel saya, okay, jangan lupa klik subscribe button dekat tepi ni. Okay, so kita sikit lagi nak sampai 500 subscriber. Okay, so target saya tahun ini, so sekarang dah bulan Mei. So kalau before habis 2025, saya nak dapat 500 subscriber. Okay, so mana-mana yang belum subscribe, tekan subscribe button sini. Free saja, percuma. Okay, tak perlu bayar, just klik je subscribe. After that, bagi like dekat video ni, share dekat kawan-kawan, dan juga jangan lupa loceng dekat atas ini untuk notification. So kalau video saya keluar, biasanya dia keluar waktu petang lah. Okay, waktu petang, so mana tahu kamu tengah makan kah, tengah tengok TV kah, tengok bersantai kah, okay, tengah relax, bolehlah layan video saya unboxing ataupun review diecast. Okay, mana-mana lah, Hot Wheel, Mini GT, Kaido. Tapi Kaido belum buat lagi lah. Then saya juga ada buat Blue-Kiss, okay, ataupun ada toys lah, okay, toy mainan yang lain. So hari ini untuk video kali ini saya akan buat unboxing dan juga review yang ini Nissan Skyline GTR R33. Okay, so tanpa buang masa, jom kita pergi ke meja. Okay, yes, stay tune. Okay, so inilah dia apa tu Hot Wheel yang saya ingin review hari ini. Okay, yes, Nissan Skyline GTR R33 warna putih Godzilla decal. Okay, so dekat sini dia ada dua card berbeza lah. Yang sebelah kanan saya ni, ini adalah US card, yang ini adalah the global card. Okay, yang biasa kita jumpa dekat pack. So apa beza dia, kita tengok dekat belakang. Okay, so ya inilah. So perbezaan dia begini, tak jauh beza lah, cuma beberapa sahajalah macam dekat sini. Okay, so mana-mana yang dapat stiker macam ini, ini biasanya China card lah, ada stiker. Tapi stiker ni tak penting lah sebenarnya. Okay, cuma for some collector, they don't like got sticker. Okay, some collector they like plain like this. Okay, mungkin different collector, they have difference. That one. So dia punya code dekat atas pun tak sama. You can see depan dia NTC44 is the same, tapi dekat belakang dia, for this one is N7C5 and this one is N9C0D. Okay, tak sama. Okay,
can see dekat sini, okay, kalau US card dia macam ini lah. A dream collection of Japanese domestic market vehicle. Okay, tapi kalau global punya lain sikit lah. Dia punya ni. Okay, so itulah beza dia. Sebab dekat sini pun lain. Okay, kalau dekat depan nak bezakan, okay, dekat hook di sini lah. Okay, kalau US card dia ada macam inilah, guarantee for life. Okay, senang nak tengok. Tapi kalau global card, normal, tak ada, kosong. Okay, so itu sajalah perbezaan dia. Okay, saya tak macam inilah supaya tak confuse. Okay, so hari ini saya nak buka yang global card punya, sebab kalau US card sangat susah nak dapat di Malaysia. Okay, yang ini memang kita kena bawa dari sana masuk sini lah. Okay, so yang ini saya akan letak dekat sinilah, kat tepi ni. Okay, okay, so yang ini saya akan buka dengan Magic Water. Okay, sebab kad ni saya nak simpan lah. Yang stiker ni saya mungkin kan koyak nanti lah. So I don't mind about the card. Saya tak kisah card dia. Kalau dia card dia apa tu, ada J-hook dia punya ada bend sikit, ataupun soft corner, everything ada got urat here, it's okay for me. Sebab yang penting for me, I'm a loose collector. Okay, as you can see dekat belakang sini, dekat sini is already, I already move it to the shelves dekat at the other side. Okay, the other side here, kecuali like this one chest 1, 2, 3, I have chest already. The last video that I get this chest, okay, the latest chest that I get forget already, R32. Okay, yes. So hari ni nak buka yang ini. So yeah, I already opened the previous one, this one, as you can see, yang ini. Okay, nanti after I open this one, okay, after I crack this one card, I will keep it. The blister throw away. Okay, yang kereta ini saya akan letak di belakang sini lah. So this one will be move up until I finish it. Okay, until sini lah. Last one, bawah ini. Okay, sometime I close it with my Pokemon card lah, macam ini. Okay, sebab I haven't have a place to put my Pokemon card. Okay, yang Pokemon tu you boleh tengok my TikTok lah. Okay, my TikTok ada apa tu, the video there. Okay, so without wasting any time, give me a few minutes so that I can take it out nicely with my Magic Water. Okay, stay tuned. I will be back after this. Yeah. Okay, so I opened it already. You can see at the back of the card got water there. Yeah, yes, already lah. So now easy for me. This is card, this is blister, and I just open it without damaging the card. Yes, I can see the water there. Okay, so this one I put aside first. Okay, we only want to review this Godzilla. Wow, white color, very nice. Okay, so this is the one mainline one. I hope the Hot Wheel can do it in a premium collection. Okay, wow, got a scar here. Okay, I hope it just can be removed after this. Okay, harap dia boleh dikeluarkan lah. Okay, so kita tengok dari tepi dahulu. So tepi dia begini. Okay, ada gas tank. Okay, lepas tu ada 4 cakaran Godzilla, ada gambar Godzilla, and this is Godzilla in Japanese. Okay, dia ada logo Hot Wheel, lepas tu ada signal warna merah dekat tepi sini. Okay, so dia punya rim 10 spokes rim. Okay, sangat tune with this model, tapi yalah, dia bukan tayar getah, just a plastic tire only. Okay, tayar plastik sahaja. Okay, dekat depan agak kecewa sikit lah, sebab empty, sangat kosong. Okay, dia tak ada front light tempo. Okay, warna putih, just a normal saja. If got Nissan logo here, maybe quite nice. Okay, the hood plain color, warna putih, tak ada apa-apa, biasa sahaja. Dekat tepi pun sama juga. Decal dia dengan dekat yang sebelah tadi ada 4 cakaran Godzilla, gambar Godzilla, lepas tu ada Hot Wheel signal dekat tepi ni, lepas tu Godzilla dan juga Godzilla dalam bahasa Jepun. Okay, cantik lah. Tapi yang tak best dia tak ada side mirror. Okay, okay, kalau nak tengok sini dia tak ada side mirror lah. Manakala dekat belakang, okay lah sikit. Belakang dia ada tail light tempo, ada lampu apa tu, tail light tempo ni lah. Lepas tu ada logo GTR. Okay, dekat tepi sini. Dan license plate dia ada sengat sikit. Dia tulis sana GTR. Okay,
So dia exhaust, wow, the exhaust very big. Okay, exhaust yang sangat besar. Spoiler dia sangat cantik, cun. Lepas tu dia the cermin dia tak begitu transparent lah, tepi ni tak apa nampak lah. Belakang boleh nampak sikit dia punya seat. Then depan dia memang very clear. No any decal at the wind screen. Okay, tepi cermin ni semua tak ada. Okay, dia adalah kalau ikut macam ini jalankan, dia sebelah kanan. Okay, right-handed. Okay, right-handed punya driver. Okay, so untuk base dia plastik base. Okay, base plastik macam biasa. Normal mainline Hot Wheel memang plastik. So dekat sini dia tulis Nissan Skyline. Okay, Nissan Skyline GTR R33. Okay, so dia first casting keluar pada tahun 2017. Okay, yang ini tahun ini adalah tahun keluaran dia. First casting dia keluar 2017. So saya dah kumpul beberapa lah variant dekat sana kan. Dia start dari ini kena block lah. Okay, ini premium punya lah. 1, 2, 3, 4 dah ada lah. So yang ini adalah warna putih versi Godzilla. Okay, very nice. So what do you think about this mainline? So mungkin saya tak review panjang sangat lah, sebab ini adalah yang variant yang kedua after the what call that, grey color. Okay, yang ini warna kelabu, so ini warna putih. So macam biasa, tinggalkan komen di bawah. So apa pandangan kamu tentang mainline R33 Godzilla? For me, okay, cuma depan dia agak kosong, empty. So in front sangat kosong. So cannot get 10 out of 10. I think I give it 7 sahaja, sebab I prefer that color, okay, compared to the white color. Okay, not I say white is not nice, but mungkin that color is more suit. Cuma saya tak suka Godzilla dekat tu lah. Dia tak menyelah. Okay, macam ini dia nampak dia lebih menyelah lah. Okay, so dia pernah keluarkan Godzilla lah dekat R34, iaitu dekat sini. Sama juga warna putih, cuma this one dia keluarkan dekat R33 lah. This one is R34. Dia want I think 2 only lah. Okay, tak tahu lah in the future mainline what is the Hot Wheel plan about this Nissan Skyline, the Godzilla version punya. Okay, mungkin dia letak dekat the other Skyline. Okay, so we wait and see. Okay, what do you think? So you can comment below dekat komen bawah, nanti saya akan baca. So apa pandangan kamu orang tentang Hot Wheel Nissan Skyline GTR R33 Godzilla version. Okay, for me nice, just not a perfect one because depan ini tak ada tail light tempo. Okay, kosong sahaja. So I give 7 out of 10. Okay, so yes, that's all about this video. But those yang tengok sampai habis, you know what the next teaser of my video. Okay, so my next video saya akan bukan diecast, tapi saya akan buka Blokies. Okay, yes, ini saya letak bawah lah, I put down first. So yes, I will open the second one. Okay, ni sebab ni ada harga kan, tak cantik, so I put this one. Okay, so Blokies. So Blokies yang ini saya pernah buka the first one hari tu. Okay, nanti bila saya keluarkan saya akan letak lah the one that I get already get it, I put here. Okay, so this is the second one, the Blokies Galaxy version SOS02. Okay, yang kedua. Okay, so ini adalah last lah. Lepas tu saya tak ada lagi. After this one, I will open the 03 punya. Okay, 03. So stay tuned. What I will get. So this is the one lah. Okay, hari tu saya dapat inilah Inferno. The first box I got Inferno. So I hope it not repeated and can get the other. Okay, like 01. Okay, stay tuned for this video. Kita buka untuk the next one. Okay, so stay tuned sahaja. But before we end this one, yeah, this video very nice. Okay, so like what I say in front of video. Okay, macam saya sebut dekat depan video tadi, mana-mana yang baru dengan channel saya, tolonglah saya grow up my channel. So target saya untuk tahun 2025 ini saya nak dapatkan 500 subscriber. Okay, 500 subscriber. Okay, before end of this year. Okay, ini dah Mei. Okay, I know dia punya graph subscriber agak kurang sikit lah, macam going down. Saya cuba akan buat reel sebanyak yang boleh lah. Okay, to support my channel. Okay, so if you new to my channel, kalau kamu baru dengan channel saya, jangan lupa klik subscribe button dekat tepi sini. Give a like to this video, bagi like dekat video ini. Jangan lupa
share dengan kawan-kawan dan juga tekan bell atas ini untuk notification. Okay, so thank you for what tengok sampai habis. Okay, tentang review Godzilla R33 ni. Okay, that's all for this video. Okay, sampai sini saja. Thank you, take care and stay safe everyone. Bye bye. Wah. Why they don't put decal in front? Kenapa mereka tak letak decal? Kalau letak decal kan lagi cantik kan? Can I give 9? Tak decal dengan logo pun cun jugalah. Okay? But belakang mereka boleh letak pula. Yeah. So Hot Wheels, next variant, please put front light tempo. Okay? So that's all. Bye-bye.